Kad razmišljamo o sceni, onda mi je uvijek zanimljivo se sjetiti tog konteksta kada su zapravo one krenule raditi, jer kao i sve drugo scena je dijete svog vremena, ali scena je jedno vrlo specifično, vrlo radikalno dijete tog vremena koje je napravilo jedan zaista veliki utjecaj na zagrebačku pa i hrvatsku plesnu scenu jer se prelila. Dakle, govorimo o početku 2000, o nultima i govorimo o Zagrebu. Tijekom 90-ih vukli su se neki modeli koji su zapravo bili tromi i nisu funkcionirali na adekvatan način na recentnom trenutku. Potkraj 90-ih i početkom 2000-ih stvaraju se nekakve autorske formacije koje su se zapravo formirale prema nekom zajedničkom senzibilitetu umjetničkom i nekim umjetničkim interesima. Tako da se zapravo ta scena razigrava. Međutim, i dalje postoji određeni broj pojedinaca, odnosno možda bolje reći pojedinki, koje u takvoj nekoj shemi i dalje nisu našli prostora za sebe. I tada se zapravo formira scena, ispravo je zamišljena kao neki prostor razmjene, i to ponajprije razmjene informacija, znanja i iskustava i kao neki mogući prostor povezivanja i suradnje. I zapravo u prvom redu nekakve međusobne potpore i to svih inicijativa koje postoje na sceni, a koji se možda nisu pronašli u već nekim postojećim modelima. I važno je reći zapravo da Ekscena se nije formirala kao neka autorska grupa koja bi imala afinitete prema zajedničkim umjetničkim interesima, nego je važno da su oni naglašavali i njegovali individualnost, različitost i raznovrsnost autorskih pristupa. Ona se dakle osniva kao neka slobodna platforma u kojoj može svako sudjelovati na način na koji želi i onoliko koliko želi. Te godine su za nas bitne, žive, kao što uopće plesna scena silno živa, zato što ju ljudi čine živom. To su ljudi koji se bore, koji traže taj prostor za rad, stalno ga traže i samo se smjenjuju te nove generacije, mlada krv, mladi lavovi koji misle da su sad oni ti koji će promijeniti stvar. Ko što je bio tjedan suvremenog plesa, jedan strašan bum zapravo kad se gleda unatrag koje su bile posljedice toga. 2002. je meni važna zato što je, evo, prvi broj kretanja se desio, dakle isto tako jedan dugi minuli rad. To je jedna vrlo zapravo godina, moglo bi se reći, burna i zanimljiva. U to je vrijeme već radi Linked sa relativno sličnim konceptom, dakle umjetnici samostalni, ravnopravni, niko ni na koga ne utječe i ne traži, dakle ne daje, dakle ne postoji nekakva hijerarhija, nego postoji ravnopravnost. I one recimo već krajem 97. 98. rade te svoje projekte, okupljaju ljude koji se vraćaju izvana i nemaju gdje. Ono veće koje su oni priredili u dvorani Lada u Kolu je bilo za mene jedan od najvećih događaja suvremenog plesa u Zagrebu. Došli su neki ljudi sa toliko novih stvari, uistinu novih, da je to bilo fascinantno. Znači imamo ta dva jaka ansambla koji zapravo dominiraju scenom i koji na neki način i definiraju što je profesionalizam, imaju vrlo čvrste, jasne i estetske kriterije, ali ono na koji način se zapravo ulazi u profesiju, što nije niti dobro, niti loše, to je jednostavno jedna takva vrlo jasna i rigidna na neki način ulaz u profesionalizam. Sredinom 90-ih se zapravo ta situacija u Zagrebu i šire u Hrvatskoj na neki način razrahljuje jer dolaze ljudi, se vraćaju, neki ljudi se vraćaju sa tih studija u inozemstvu i zapravo se dešavaju te neke nove inicijative, novi prostori, novi načini
razmišljanja. Još ima jedan zanimljiv moment koji ne treba zaboraviti, to je utjecaj MAPE, Moving Academy of Performing Arts, dakle Instituta za pokret i ples. Danas u Rijeci vidimo najveći odjek toga. Tu je bila Kelina Cremona, njezin utjecaj je bio preogroman, koja je generirala jednu veliku masu mladih djevojaka koje su svakodnevno trenirale. Zanimljiv trenutak koji nije zanemariv je da je, koliko sam upućena, inicijativa za taj prvi nulti sjeme ekscene se zapravo desio na Dance Webu u Beču, koji je opet jedan vrlo zanimljiv edukacijski projekt. Ekscena je jedna, dakle vrlo pozitivna, da se odmah razumijemo, situacija okupljanja tih mladih koji još nigdje ne pripadaju. Ali to nije vrijeme kao 10 godina prije kad su postojala 3 ansambla i kad su to razbijale, i Tala i Liberdance, dakle ljudi koji su morali razbijati taj triumvirat pa se izboriti. To se već sve desilo. Dakle, sad imamo plesače koji dolaze kao samostalni umjetnici sa diplomama i koji hoće što više plesati. Prostora nema. Počinje intenzivno umrežavanje. Ansambli pomažu, ne može se reći da ne. Ansambli pomažu nekim pojedincima, daju im prilike. Međutim, onaj stalni problem produkcije ostaje uvijek u suvremenom plesu najaktualniji po meni. Taj problem nije riješila ekscena. I oni su zapravo brzo prerasli u nekakav samoorganizacijski sustav koji je obuhvaćao više razine i dakle edukaciju, i to je edukaciju i plesača i publike, i to praktičnu i teorijsku. Zatim obuhvaćali su izvedbeni dio i osiguravali su prostore za treninge i naravno prostore za produkciju. I onda su se okrenuli u suradnjama, nešto regionalno, nešto međunarodno i tako. I tu se sada negdje zapravo pojavljuje ekscena i ono što je zanimljivo, makar je bilo svih tih inicijativa, da se oni pojavljaju kao jedna generacija, kao jedna nova generacija, koja zapravo, meni se čini iz moje kad sam to počela pratiti, i zapravo na drugačiji način promišljala autoritet i autoritet u plesu. Tu se desila jedna zapravo promjena paradigme gdje je ta ekipa kasnije kroz rad ekscene zapravo zabila taj jedan štap i rekla ok, mi ne trebamo legitimaciju, nama ne treba niko staviti mač i reći ti smiješ plesati. Na taj način se zapravo onda gradile i edukacija, a posljedično tome i estetika. Mislim, ja bih htjela skrenuti pažnju i reći i inzistirati na tome da je ekscena ženska grupa. Dakle, to je ženska scena, međutim, razlika je u tome što je ekscena zapravo funkcionirala kao ženska grupa u jednom feminističkom smislu. U smislu te etike, u smislu uvažavanja, u smislu horizontalne raspodjele odgovornosti, u smislu inkluzivnosti i antielitizma, dakle da je svaka propozicija jednako važna. Ako se vratimo na početke feminizma, mislim every woman counts. To je vrlo zanimljivo, ali to ima i svoju cijenu. Rad na taj način da se radi uvijek na kompromisu, da se jedna ogromna energija ulaže na horizontalno širenje i na facilitiranje i na zapravo stvaranje jedne mreže. To je jedan ogroman energetski ulog, to je ogroman emocionalni ulog koji pretpostavljam da se zapravo nije moglo funkcionirati drugačije, da se ovo sve što je ekscena postigla ne bi moglo desiti da se nije radilo vrlo svjesno na taj način. Pričaju o odgovornosti. Ko nosi odgovornost? Ali to kad niko nije odgovoran, odnosno kao svi su odgovorni, niko nije odgovoran. Ta ležernost s jedne strane, dakle, koja je utopistička. Međutim, tako je to stvarno ostala jedna platforma, jedan prolaz kroz koji se prolazi. U biti su se desile organizacije koje shvaćamo kao umjetničke, koje su prošle kroz scenu. Umrežavanje postoji stalno.
s ekscenom i bez nje. Sve ono što je dobro donijela X-scena je imao neki utopistički predznak. I dugoročno gledano mislim da ti ne možeš ustrajati na tolikoj predanosti, užasnom zalaganju zapravo i zapravo došlo do nekoga samourušavanja. Problem je u tome što se nitko od njih nije zapravo htio baviti isključivo producentskim radom i one su se rastrgale na sve strane i sve su morale istovremeno raditi, tako da im je za vlastiti autorski rad, kad su imali uvjete za to, ostalo vrlo malo vremena. I onda njihov autorski rad zapravo patio. Kako je program zapravo prerasao njih, mislim da su se s druge strane i one prerasle taj model koji su same osnovale. Mislim, X-scena i sad sa ovim što se zapravo sa preuzimanjem, sa davanjem nove generacije, dakle to je jedan jasan stav da se ne želi učvrstiti vlastita pozicija, niti kuratorska, niti organizacijska. Od 20. do 30. taj nekakav životni okvir, možda malo gore, kada se zapravo mogućnosti otvaraju i kada te pozicije ne trebaju biti tako čvrste. Nakon tog poziva na preuzimanje, zapravo mislim da je X-scena ušla u neku fazu hibernacije. Tu jednu način promišljanja plesa i koreografije i izvedbe koji je apsolutno relevantan i koji odgovara to jednoj zapravo propitivanju prvenstveno izvedbe kao takve, tijela kao takvog, dakle cijelog tog načina razmišljanja, pristupanja suvremenom plesu kao alata za propitivanje, za ulazak u samu srž izvedbe, a ne kao samo umjetnički čin. Ako smo svi jednaki, svi imamo jednaka prava. Znači, svi moramo dobiti malo. Torta postoji i reže se na sve tanje šnite. Mislim, to je sad naravno pitanje kulturne politike. U toj situaciji, dakle, ne mogu opstati ljudi koji imaju vizije, koji hoće raditi veliko, sa našeg pojmova, jače predstave. Ne, oni svi smo stalno na performansu, konceptualnom, 3 tjedna radiš tu, 2 tjedna tamo, time automatski publika koja to dođe vidjeti misli što je to. Puno ironije u svemu, puno istraživanja, puno jedna velika hrabrost da se uvijek izlazi pred publiku sa onim što ja jesam i što me trenutačno zanima. Svi zapravo inzistiraju na tome da je tijelo nedjeljivo od osobe. To je jedan stav kontra virtuoznog, treniranog tijela u kojem je upisana određena estetika ili ideologija i to se vidi. Znači, nereproduciranje određenih estetskih formi, niti zadovoljavanje bilo kakvih očekivanja što bi zapravo niti publika, niti tržište, niti grupa htjela. Znači, vrlo individualni zapravo putevi. Mislim, oni su svi još mladi, još imaju pred sobom mnogo prostora da se razviju i da mnogo toga još pokažu. Nije problem u tome da li se realiziraju veliki projekti, jer danas mislim da se niti ne mogu realizirati veliki projekti zbog jednostavne prirode produkcije i zbog načina financiranja. Mislim da ih na neki način ta situacija koja je danas i pritišće da sami izlaze autorski, iako možda bi neko htio više plesat, ali je nekako i logično da želiš nešto reći autorski. A također mislim da je i svaki autor u procesu u kojem se razvija. I mislim da je X-scena imala pozitivnu stvar u tome što je dopustila autorima i neku pravo na pogrešku. Dakle, da oni mogu samo raditi nešto pa i pokazati to što radi, pa makar i otišli u krivom smjeru. Mislim da je to vrlo korisno za samog autora koji se na taj način samo može i razvijati. Mogla bi se napraviti jedan lijepi popis predstava koje bi trebali igrati godinama. Ima još takvih predstava koje su se ugasile samo tako bez veze i sad ti autori rade nekakve nove projekte, muče se s nečim. Zašto? Ako je dobra predstava, ona mora igrati 5 godina.
jako puno kolektivizma u svemu tome, što opet ima svoju cijenu. Mislim da je to vrlo, vrlo zanimljiva ta potreba da se skupi, da se definiramo kao grupa prvo, da bi se uopće mogli. Team X-scena postoje nekako je bila jedno mjesto inicijacije i nešto što zapravo akademije ili koleđi ili škole zapravo. Znači jedna grupa iz koje je jedna amorfna masa iz koje izlazi van onda pojedinac. Dakle, X-scena kad je krenula, pokrenula je prvo novu plesnu frontu. Dakle, to je taj ratoborna situacija. Dakle, ideja da se može nešto promijeniti. Pa smo išli svi s njima tamo protestirati u ministarstvo, dakle, te nekakve akcije su se desile. Ta njihova agitacija, lobiranje, to stalna potreba za manifestima. To je karakteristika ovih nekih avangardnih pokreta, da se mora zapisati, da se mora tražiti, da... Što se tiče same produkcije, treba odmah reći da je i plesači X-scene, dakle, nalaze podršku i na platformi i na tjednu suvremenog plesa. Postoji ta mreža, dakle, X-scena je dio te mreže. Jedno zanimljivo čvorište svakako, jedna raskrsnica, jedno raskršće gdje se ljudi susreću. Same su morale stvoriti neke uvjete u kojima bi mogle se razvijati. I one se dan danas razvijaju, zapravo su izrasle u zrele autorice, zapravo gotovo svaka od njih. Mnoge su od njih počele od nule. Nakon toga su mnoge i završile akademije i danas se bave i koreografiranjem i izvedbenim radom. S druge strane je bilo i autorica koje su došle u X-scenu i koje su vidjele kako X-scena funkcionira i nakon nekog vremena su shvatile da to nije za njih, jednostavno su izašli iz toga i nastavile nekim svojim putem. A danas se isto one pozicioniraju kao autorice koje su relevantni subjekti na sceni. Ona je odgovarala potrebama tadašnjeg trenutka. One su neprestano zapravo promišljale i redefinirale te potrebe i zapravo se, kad su one i poslale one poziv na preuzimanje, zapravo su shvatile da neki programi više nemaju onoliko korisnika koliko je bilo u početku i zapravo su na neki način se i samo ukinule. I niko ne kaže da potrebe se u nekom drugom obliku neće ponovo javiti ili da neko mlađi neće preuzeti takav model i neki sličan razviti na temelju njihovog iskustva.